pokušaj ove škole da na početku svakog semestra održimo jednu kratku prezentaciju naše delatnosti i na taj način vas upoznamo sa time čime se mi ovde bavimo, odnosno sa raznovrsnošću naše delatnosti. Doitodori Aikido je zapravo jedan sistem samousavršavanja koji je proistekao iz veštine samoodbrane. Iako su sve tehnike Doitodori Aikido izuzetno efikasne u borilačkom smislu, to nije jedina svrha tih tehnika. Zapravo svrha i cilj bavljenja Doitodori Aikidom je unapređenje kvaliteta našeg svakodnevnog života. Pa nešto ću više reći o tome. Upravo ste videli izvođenje jedne kate koju mi zovemo Kihon kata, osnovna kata, uz kompoziciju Andante od Mozarta u izvođenju orkestra Jamesa Lasta. A ta kata je zapravo jedno od osnovnih sredstava napredovanja u Doitodori Aikidu. Naime, kako postići da unapredimo kvalitet svog svakodnevnog života? Upravo kroz tehniku Aikidoa, koja je jedno sredstvo postepene i nenasilne transformacije nepoželjnih dejstava u poželjnih, dobijamo zapravo ono što nama treba. Pod nepoželjnim dejstvima podrazumevam više stvari. Nepoželjne dejstva mogu da budu i u nama samima, znači neke naše disfunkcionalnosti, problemi i teškoće sa kojima se suočavamo, a isto tako nepoželjne dejstva mogu da budu i van nas, u našem okruženju, u našem životu, celokupno gledano. Znači, ta veština, praktično transformacije nepoželjnih dejstava u poželjne se ostvaraju putem ovladavanja praktično rada tehnika. A kroz ovu katu stičemo osnovne bazične veštine za to. Ovladavanjem veštine kontrole osnovnih fizičkih principa, kao što su gravitacija, inercija, centrifugalna, centripetalna sila, ovladavanjem kontrolom tih dejstava i takvom preusmeravanjem da oni rade za nas, a ne protiv nas, praktično tom katom ovladavamo svim ključnim aspektima transformacije nepoželjnih dejstava u poželjne. Kad već kažem da je cilj da praktično iskoristimo ovo ovde što radimo na strunjačama, tatami, kako mi kažemo, u našem životu, ono što je sastavljeno još deo toga jeste da kroz vežbanje Doitodori Aikidoa naučimo kako da uspostavimo jedan ispravan mentalni stav prema samim sebima i prema svom okruženju. Još, osim Kihon kate, još jedno sredstava kojima se ovde koristimo za to jeste veliki broj fizičkih testova određenih psiholoških stanja i procesa, gde vi praktično radeći jedan fizički test ili vežbicu, odmah vidite efekte svog načina razmišljanja, a takođe imate i mogućnost da korigujete, prateći te efekte, taj način razmišljanja i dovedete se u jedan ispravan mentalni stav. To ćete videti malo kasnije tokom našeg praktičnog prikaza, a Vlada će vas još kroz taj deo i voditi kod nas. Da, naravno, mi ne živimo sami, mi živimo u okruženju sa drugim ljudima, tako da je jako bitno da naučimo tu veštinu saradnje, kako bismo mogli realizovati svoje ciljeve. Ukoliko se koncepcija koju mi želimo doći do realizacije nekog našeg cilja, ako je identična kao koncepcija drugih ljudi, onda moramo biti u stanju da ispoštujemo kako svoje, tako i njihove potrebe i mogućnosti. Tu veštinu zovemo veština korelativnog upravljanja procesima po zajedničkoj koncepciji. I to vežbamo u Doitodori Aikidu kroz posebnu oblast koja se zove Tate Kihon. Sad, nije uvijek tako jednostavno. Znači, nekad se koncepcije drugih ljudi razlikuje od naše, nekad su i potpuno suprotne. U tom slučaju moramo biti sposobni da koristeći tehniku, fizičku tehniku Doitodori Aikidoa, dođemo do realizacije svojih ciljeva. Bilo po sopstvenoj koncepciji, što zovemo Tate Kihon, bilo po koncepciji Torihon, bilo po koncepciji drugih, što zovemo Ukihon. Sad, znači, rekli smo da je tehnika Doitodori Aikido sistem postepene nenasilne transformacije nepoželjnih dejstava poželjna, i to ne fizičkim putem, nego putem preusmerenja energije ili preusmerenja inicijalne koncepcije da bismo dobili ono što nam u stvari realno treba. Samo jedna ispravka. Mi fizičku tehniku koristimo za uvežbavanje psiholoških principa, a mi psihološki postižemo to. Da. Ali put neki je preko fizičke tehnike. Evo sad za uvežbavanje, onda
pravom momentu ste se uključili. Naime, izvorni aikido je nastao sredinom prošlog veka i od tada se razvijao na razne načine, u različitim pravcima. I vi danas u svetu i kod nas imate veliki broj različitih aikido škola. Ovu školu aikido, znači to Toitsudori aikido, je osnovao sensei profesor Drago Marković, koji je aikido 13. dan i on je tu sa nama, pa evo ovom prilikom ga predstavljam, pošto već vam se i obratio, uskočio da... Pored ovoga o čemu je Vlada pričao, pored Kihon kate koje ste videli i tih testova koje ste videli u nastavku, praktično na unapređenju kvaliteta našeg svakodnevnog života kroz vežbe Toitsudori aikido nam pomažu još i druge oblasti u okviru ove delatnosti. To su, na primjer, jedan vid zdravstvene preventive i korektive, Hyacu, kojim praktično radimo na sanaciji energetskih poremećaja u našem telu. Zatim tu je i radiestezija, veština ovladavanja dobrom komunikacijom između našeg svesnog i nesvesnog. Ovladavanje veštinom vertikalnih kretanja, to je ono što u drugim praktično borilačkim veštinama zovu padovi. To je zapravo jedan oblik kretanja. Zatim imamo tu još i veštinu kodifikacije znanja i mnogi druge oblasti koje sve spadaju integralno pod Toitsudori aikido. A dobar deo tih svih oblasti ćete danas imati priliku praktično i da vidite. Toitsudori aikido je znači inicijalno nastao kako na bazi fizičkog aikido, da bi se kasnije nagrađivao kroz ki aikido i vektorni aikido. A sada ću vam pokazati praktično ta tri načina izvođenja aikido tehnike. Evo ovako, znači za početak prikazat ćemo fizički princip izvođenja tehnike. Kad kažem fizički princip, ne mislim pritom da ću ja na snagu da uradim bilo šta, ali pošto vidite, on vrlo čvrsto i stabilno stoji i zaista nema šanse da ga pomerim na snagu. A inače sam i fizički slabija, tako da nema to veze sa tim. Znači, fizički principi znači da se koristim poštovanjem određenih fizičkih principa. Od broja 1, to je princip cevi. Njegova ruka, njegov hvat, kada ga realizuje, zapravo predstavlja jednu cevu. Fizički princip 1 kaže da znači, dva tela ne mogu istovremeno biti na istom mestu, u isto vreme. Znači, nema svrhe da ja ga guram na zidove cevi. Jedino gde mogu da prođem je kroz cev. Vidite da polako tu, praktično prolaskom kroz cev, dolazi do njegove destabilizacije, do poremećaja, znači njegovog balansa, njegove ravnoteže, i kad ga destabilizujem, ja sam u poziciji da uradim tehniku. Pritom vidjet ćete još, koristit ću i veoma velike, široke kretnje, da bi iskoristila u svoju korist i centrifugalnu silu, takođe jedno od fizičkih principa. Možemo još drugi strane, čisto. Znači, praktično imate mnogo danas škola fizičkog aikida koje se baziraju upravo na korišćenju tih fizičkih principa, znači principa prolaska kroz cev, korišćenja gravitacije, inercije, centrifugalne, centripetalne sile, znači to nisu nije rad na snagu, nego fizički princip. Drugi princip je praktično rad na bazi energije, to je rad na ki. Da bi me se vrijeme uhvatilo, da bi praktično držalo moju ruku, ovaj hvat mora energizovati. Jer kad ne bi energizovala, jednostavno njena ruka bi pala, jer ne bi imao šta da živi. Znači, pošto je ovo je dosta inače čvrst hvat, svaka energizacija ide iz naše aktivacione tačke, znači iz tačke koja se nalazi u centru tela. Znači ona praktično iz svoje aktivacione tačke kroz ruku ovde pravi tu cev koju smo već pominjali na fizičku hvat, znači samo je to energija. Da bi destabilizao, ja ću praktično ući u taj njen tok energije i iz tačke ću je pokrenuti, znači nastaviću tamo u smjeru koji je meni pomalo. Sad ćemo ponovno raditi, znači praktično ispratimo iz njene aktivacione tačke taj energetski tok i preusmerimo
S tim što... Pardon, u taj tok uključimo svoj tok. Svoj tok, da, svoj tok. Iz naše aktivacijne tačke ide. S tim što, kao što vidjeli, fizički krug mnogo manje i stavno može biti uži, međutim, taj vođenje tog toka, kija, znači tog njenog koji smo uključili naši, napravio toga jedan tok, je po mnogo većem krugu nego što bi uopšte fizički mogli da bi izvedemo. I zbog toga je ovo dosta lakši način izvođenja tehnike. I to nas direktno uvodi i u treći način izvođenja tehnike, u vektoralni princip. Jer da bi uopšte došlo do fizičke realizacije nekog hvata ili napada, prethodno treba da uložimo energiju u to, a još pre toga moramo imati koncepciju tog napada. Znači, određeno usmerenje, orijentire da to uradimo. Te orijentire koji formiraju našu koncepciju napada nazivamo vektori. I rad vektoralni po tome dobio ime, znači gde kroz taj rad utičemo na te naše vektore, znači na one orijentire koje nas usmeravaju. Kada radimo preko izmene koncepcije, znači dejstvo na nečiju koncepciju, to nekad može, naročito u publici koja nije navikla na takav rad, delovati kao da radimo direktno suprotno fizičkim principima i principima rada na ki. Znači, kao da bukvalno samo mahnemo rukom. Ali zapravo nije baš tako, ja ću vam prikazati pa ću vam dodatno još objasniti. Praktično samo mahnemo rukom i on je otišao. Ali ne znači da time nisam ispoštovala sve i ono drugo što je bilo primjenjeno u prethodna dva principa. Jer naime, šta se dešava? To najlakše možete zamisliti na sledeći način. On kada me uhvatio i drži ruku, on ima određenu svoju koncepciju i orijentire. To kao da je krenuo jednim putem i duž tog puta ima svoje putokaze, vektore koji ga usmeravaju do njegovog cilja. Vektoralni rad podrazumeva da ću ja postepeno, neprimetno, blago samo pomeriti te njegove orijentire. Kao te putokaze da samo malo po malo duž puta pomerala. I kad uzmete obzir ceo put, na kraju on će stići do skroz drugog cilja od onog gde je krenuo. A svo vreme će imate utisak kao da ide njegovim putem gde je on hteo da ide. Znači, praktično, polako transformišemo koncepciju da dođe do cilja koji nam odgovara. S obzirom da Uke, odnosno naš saradnik, stalno ima utisak kao da realizuje svoj cilj, onaj koji on želeo, on praktično sam ide tuda. I zato je, znači, kad mu damo dobru koncepciju, dobro usmerenje... Da, meni je cilj da ja nju fiksiram i da držim i da ne dozvolim da se pomeri. Što ja prihvatim, ja svo vreme i ostavljam u tu iluziju da će on i dalje držati svoj hvat, praktično usput dajem drugu ideju da je bolje da ode tamo, jer kroz to ćemo napredovati on i ja, prikazat ćemo i vama nešto korisno, tako da smo zapravo mnogo bolji cilj zajednički ostvarili time. U tom smislu videli ste da nekako najmanje angažmana i najmanje, da kažem, truda i rada uloženog možda treba za izvođenje fizičkih principa, najmanje su osetljivi dok treba malo više za ovladavanje vođenjem energizacije, znači tokova kija, dok nekako ipak najviše veštine i rade zahteva vektoralni rad. U ovoj školi, ja se znam samo da još što kažem, praktično su u radu zastupljena sva ova tri principa, iako generalno, znači, težimo tome da kroz rad kao finalizaciju rada dođemo do rada vektoralno, što je karakteristika ove škole. Da, kada se vektornim radom dovoljno dobro ovlada, mogu se raditi tehnike i bez kontaktno, naravno, ukoliko imamo komunikaciju sa ukem, ukoliko se uke nije izolovao, ukoliko se uke izolovao, mora imati neki fizički kontakt da je jednostavno došli i dobili pristup do njegove aktivacione tačke, gde takođe nastaje i ta koncepcija, to je ideja. Ajde prvo da se ne izolujem, znači prvo ću ići, znači praktično znači da se ne izolujem. Znači napadat ću ga na taj način da napadam njega celokupno kao osobu, znači želim u tom smislu, prema njemu sam usmerena. Može prvo taj princip. Hoćeš isto to, a sada da se izolujem. Da, ali idem da... Hoćeš isto to. Hvala. Može. Sad kad kažem da se izolujem, znači sad više neću posmatrati njega celokupno kao osobu koju želim da napadnem, nego ću fokusirati samo njegov nos. Znači, ništa drugo nije
Da, ja sam htio nešto da uradim, ali nisam mogao da doprem do nje i zbog toga je to tako izgledalo. Međutim, sad hoću da uradim i kada... Ne, mislim, to možemo da radimo tako što ćemo fizičkim kontaktom doći do Znači, da bi mogli da radimo tehnike bezkontaktno, moramo imati komunikaciju sa ukeom, to je uke ne treba da bude izolovan. Imaš jednu da nisam izolovan, pa još ne bezkontaktno. Ajde, zbradim čisto. bi mogli da vidimo od onog udavca u nos, ako nisi izolovan. Bez kontakta. Ja sam mislila da će to pitati. To je, znači, beskontaktni rad, a ono što nam vektoralni način izvođenja tehnike još omogućava, jeste i takozvane tehnike vektoralnog napada. One samo imaju takav naziv, a zapravo o čemu se radi. Obično pod nekim nepoželjnim dejstvima podrazumemo kada neko je već usmeren ka nama, kada nam prilazi, kada nekom svojom aktivnošću prezentuje ta nepoželjna dejstva. Međutim, vi u životu imate možda i češće nekad situaciju da su ta nepoželjna dejstva upravo izražena kroz nečiju pasivnost, kroz nečiju statiku, kroz nečije odbijanje prosto da se uključi u procese. Što ne želi nešto, prosto pasivan i inertan i samim tim nam predstavlja već neko nepoželjno dejstvo. Kako na taj način u tim slučajevima aktivirati tu osobu, promeniti njenu koncepciju, uključiti je u rad, praktično, a da to bude po ovim principi, znači, postepena nenasilna transformacija dejstva. Evo, da ću stati. I moj cilj je da ga iz statike prevedem u dinamiku, znači da mu priđem i uradim tehniku. Naravno, ako samo krenem da priđem, on će me vidjeti odreagovaće. Znači, da bi to mogla da uradim, moram uraditi tehniku vektoralnog napada. Znači, praktično, pre nego što fizički dođe do kontakta, dolazi do realizacije tehnike. To je interesantan doživljaj ruke u tim situacijama, gdje možda da budete onda to... Pa ja sam mislio s tvojim dajem. Tako da već kad sam postao svestan, već sam išao u kretnju, tako da doživljaj potpuno da sam radio ono što sam ne želao. Znači, praktično, vođenje tehnike i sam rad kreće već iz ove pozicije, a ne kad dođem tu već on me vidi, to je... Ja bih samo dopunio, znači princip je isti, jer on da bi bio pasivan, on mora da ima koncepciju da bude pasivan i mora da energizira poziciju u kojoj je pasivan i fizički da realizira to da bude pasivan. Ona prihvata tu njegovu koncepciju tako kako je on postavio. Ok, može tako. I upravo na tu njegovu koncepciju, ili čak može da deluje i na njegovu energizaciju te pozicije, se povezuje, preusmerava i dejstvuje. Inače, ako krene svojom koncepcijom bilo šta da uradi, on će spriječiti, što ste vidjeli, kada je skoro dobro prošlo. Eto, samo sam htio dopuniti. Da, praktično, kao što smo već napomenuli, suština bavljanja tenziorno nije samo da možemo se odbraniti od nekoga. Naravno da ćemo i to postići i da to nije problem. Međutim, suština je da budemo efikasniji u našem svakodnevnom životu i da se bolje nosimo sa problemima koje stalno dolaze pred nas. Osnovno sredstvo za to su praktično oni fizički testovi, psihološki stanje procesa, pa ćemo vam sad prikazati neke od tih testova.
Nama je znači cilj da u životu postignemo maksimalnu efikasnost uz što manje možemo napora. Znači da dobijemo neku optimalnu vođenje procesa. Da bismo to mogli da uradimo, moramo to naučiti. Sad ćemo probati da vidimo šta se dešava kada pokušamo na snagu da sprečimo da neko sa dve ruke stavio našu jednu. Kao što vidite, vrlo lako će se ruka saviti. Zbog toga što su dve ruke jače od jedne ruke, to je jedan razlog, a drugi razlog je što mi praktično nismo adekvatno koristili ono što posjeduje, potencijal koji imamo. Da bi mi na snagu sprečili da nam neko stavi ruku i kad stisnemo sve, znači kompletno, mi smo stisli i mišići koji opružuju ruku, znači ove sa dvanje strane, i mišići, biceps, znači koji se vijaju. Ako bi mogli, recimo, da dozvolimo našem nesvesnom da tako organizuje našu muskulaturu, da postignemo maksimalnu efikasnost, onda bi verovatno, vidjet ćemo šta će desiti u slučaju, da bismo imali kontrolu, da smo jednostavno usmerili naše nesvesno da to uradi, ćemo zamisliti jednu sliku, a to je da je naša ruka vatrogasno crevo i da iz one aktivacione tačke ide jak mlaz vode kroz našu ruku, to je kroz to vatrogasno crevo, i da negdje tamo nađemo neku tačku, znači da fokusiramo kroz tu tačku u zid i da taj mlaz vode bude toliko jak, toliko energiziran da buši zid u toj tačci. Znači, bit ćemo potpuno opušteni i zamislit ćemo tu sliku. Kao što vidite, bez obzira koliko se njih gledaju trudili, ne mogu savjeti ruke, čak i kad je pitanje Anja, koja je dosta slabija od mene. Još drugo. Ali šta smo mi u stvari dobili ovdje? Znači, mi smo usmerili naše nesvesno da toliko jaku energizaciju izvrši ruci i da organizuje samo onu muskulaturu koja je neophodna za sprečavanje ovog nepoželjnog mesa za nas. I zbog toga je ruka bila nesmitljiva. Ovo je nešto što mi radimo na prvom treningu i gde u stvari se postavlja to da mi ta maksimalna moć aktivizacije. Sad ćemo proveriti, pošto mi u toj čudovi igri jednostavno ne idemo iz domena verovanja. Mi sve proveravamo. Sad ćemo da proverimo i vidimo da li smo stvarno mi tu radili svojom voljom i to ćemo raditi kroz dva dodatna testa. Prvo ćemo, znači sve to isto raditi s tim što će taj mlaz vode neće više bušiti zid, nego ćemo tu negdje pljuskati na 1 metar ispod 2 iza ruke. Kao što vidite, ruka se u ovom slučaju savija, što nam pokazuje da ta energizacija nije bila dovoljno jaka, jer smo mi praktično s tom nesvesno dali impuls da nema potrebe da bude tako jaka energizacija, jer smo samo tu u blizini praktično tu vodu izlucirali. Sada ćemo uraditi varijantu da ćemo ponovo bušiti zid kroz jednu određenu tačku i onda ćemo zamislit ćemo sve u startu da imamo ventil na ramenu i taj ventil ćemo u nekom momentu kada mi to želimo zatvoriti, da voda prestane da teče. Pa ćemo vidjeti šta će se dobiti. Praktično, ruka se stavila u ovom momentu kada je došlo do zatvaranja ventila, što nam pokazuje da mi svojom voljom, znači tom slikom koju zamišljamo, upravljamo svojim nesvestom koje dalje radi posao za nas. I sada ćemo ponovo za kraj, pošto uvijek radimo na kraju ispravno, to je ono što ostaje nama, uraditi ponovo ispravno, znači zamislit ćemo onaj mlad vode kroz vatrogasno crevo i zatvorasne tačke, daleko tamo kroz neku tačku uzim. I ruka je ponovo neselektivna. Sada ćemo raditi test maksimalne moći utilizacije i test hoda s pozitivnim kijem. Praktično, taj test nam omogućava da uvežbavajući to u životu imamo maksimalnu moć utilizacije u momentima kada je ona neophodna. Danas je takva dinamika da nam je to jako često vrlo važno. Znači, Puki pokušava da spreči i njih gde prolaze lako zato što praktično oni idu svojim centrom na ruku koju Puki drži. Ovo možemo formulisati kroz verbalne formulacije
ja to hoću, ja to mogu, ja to činim, što su ujedno i formulacije za masovnu moćnu likvidaciju. Ja radit ću još jednom, znači ovako iskreno. Znači, kroz tu formulaciju ja to hoću, ja to mogu, ja to činim. Praktično, ako mi nešto hoćemo i ako smo svesni svoje moći da mi to možemo, ne postoji nikakav razlog da mi to ne uradimo i kad imamo taj stav, ništa nas neće spriječiti. E sad, ako imamo situaciju da recimo kao što je sad ovdje, da su njih na početnice, a da ovdje imamo publiku koja gleda prezentaciju i da je njima jako važno da urade to uspešno i pošto im je jako važno, jako bitno, znači one moraju to da urade, da ne bi razočarale svoje instruktore i sebe, znači publika gleda, one moraju i efekt, kao što vidite, znači za efekt nemamo maksimalno moć likvidacije, nego slabu moć likvidacije, zbog toga što su one dovele sebe u takvo psihološko stanje svesni da moraju to urade. Naravno, idemo korak dalje. Pardon, posljedica toga, pošto ako nam je nešto s polja nametnuto, mi smo svojim kreativnim procesom došli do toga. Kad moramo, znači nametnuto nam je nešto. Mi nismo sigurni da li možemo. I onda pola energije ulažemo na objektivizaciju, a pola čuvamo za odstupnicu. I naravno sa pola energije ne možemo da realiziramo nešto što sa punom energijom možemo s lakoćom realizirati. E sad, pošto su se uverili da jednostavno ne mogu, a prezentacija i dalje traje. Mislim, šta im drugo preostaje nego da se trudi. I mi ulazimo u beznačajnu moć likvidacije zbog toga što sada nije više pola energije uloženo u realizaciju, a pola za odstupnicu. Sada je mnogo veći deo uložen u odstupnicu zbog toga što one znaju već se uverili da ne mogu proći. E sad, upravo ovaj trenutak u stvari želim da vam kažem koliko je bitno, ukoliko naravno ste želi potrebu, ja se nadam da ćete tokom moje prezentacije osjetiti da se bavite ovim stvarima Tetsurovi Aikidom, jer ovo su momenti kada nam, u stvari, u kojoj mi dođemo u životu, kada nam, u stvari, Tetsurovi Aikido može da pomogne, da budemo efikasniji, kada mi u stvari imamo korist od onoga čime se bavimo. Znači, tako se sjetiti šta je u stvari ispravno, tako? Znači, ja to hoću, ja to mogu, ja to činim. I bez obzira što je sad jedna javna prezentacija, što publika gleda, mi hoćemo zbog sebe da to uradimo, a pošto njih bez znaju da to mogu, vrlo lako će to uraditi. E sad ćemo malo da komplikovati, tako što ćemo postaviti još veću prepreku. Pa ćemo da vidimo da li mogu dođu. Da li mogu naravno da bilo neobučeno kao provokacije. One znaju da mogu. Da ćemo onda tu raditi sa još većom preprekom, sa 4 kraja. Pošto smo vidjeli da je to lako, onda ćemo uzeti još ruke. Pa ćemo dodati još dva ruke. Uopšte nije bitno koji je to ruke, a bitno je da mi imamo sve to tome, da mi to hoćemo, možemo i mi učiniti. Bez obzira što ovo može deluje teško, vrlo je bitno da znate da je već posle prvog tog semestra kod nas polaznici vrlo lako dođu sa osam. Sada ćemo prikazati još neke testove. Znači, prikazat ćemo još jednu ključnu stvar koja nam pomaže da imamo maksimalnu rastu u životu, a to je praktično test stanja svesti. Da bismo imali, znači to ćemo uraditi tako što će Nigel pokušati fizički
Fizički to nikako ne mogu uspjeti, međutim, sada ćemo se sjetiti šta u stvari, šta nam je cilj i onda imamo jednu pomoć, znači da se dovedemo u to aktivno stanje svijesti. Imamo jednu vežbicu, Shindo da se zove, znači to je vežbica intenzivnog rastresanja ruku koja nam donosi taj osjećaj lakoće i da nam je težina potpuno sa donje strane. Što nas dovodi u aktivno stanje svijesti, to je znači najjače radno stanje i praktično njih dve jako lako izvedu ono što pre toga nikto nismo mogli na snagu. Kad ćemo sad to isto uraditi, ali ćemo uvećati broj okena. Kao što vidite, nema šanse da izboljuju, ali sada ćemo se malo igrati sa ono što je već toliko dobro vladaju sa ovim stvarima, da će one svesno, znači po svojoj želji podići ramena i spustiti ih onda kod one budu htjeli. I sada ćemo raditi još jednu kompletovanju varijantu. Znači, dozvolit će da ih podignu od zemlje i onda će povećavanjem težine, znači s tom slikom kačenja tegova na svoje noge praktično se vratiti na zemlju. Kao što ste vidjeli, vrlo lako to uradište i osmih najemničkog tambora. I sad, za kraj ovog dela, znači prikazivanja tih testova sa početnog nivoa, to je neki 8 testova, prikazat ću vam i test nesvitljivog tela, koji također zahteva maksimalnu moć optimizacije. Ovaj zadnji test za ovu pračku sve ide na kraju. Pored ovih testova osnovnih, praktično jedno od zaista značajnih stvari pomoću kojih ovde unapređujemo kvalitet naših života i radimo na samom savršavanju, jeste i rad ekspanzivnih meditacija. I sad, pošto vi vjerojatno svako iz nekog svog iskustva dosadašnjeg različite stvari podrazumevate pod meditacijom, ja ću dati objašnjenje šta to ovde kod nas znači. Praktično, meditacija je širenje dometa i preciznosti naše percepcije, znači naše sposobnosti sagledavanja, sa istovremeno jakom svešću u našem centru. Znači, o centru našem već Vlada pričala. Mi percepciju sagledavanja stvari oko nas praktično radimo preko naše ekstenzije, pružanja naše kije, te energije, čiji prikaz ste malo pre imali priliku da vidite. Znači, širenjem dometa te naše ekstenzije kija povećamo i domet naše percepcije i omogućavamo time bolje sagledavanje stvari oko nas. A koliko nam je u svakodnevnom životu to bitno, mislim da znate i sami, da u pravom trenutku vidimo prave stvari, da sagledamo sveobuhvatno nešto, da sagledamo sve aspekte nekog procesa koje upravljamo. Znači, to je izuzetno bitna stvar u našem svakodnevnom životu.
Ono što je možda ovako neko ustaljeno mišljenje da meditacija, kad neko kaže meditacija, obično se vezuje za neku statiku, za neke posebne uslove izvođenja, posebne okolnosti i tako dalje. To praktično ovde ne važi. Meditacija je nešto čime trebamo svakodnevno da vladamo u svakoj situaciji, tako da ćete vidjeti vežbe koje služe razvijenju dometa preciznosti naše meditacije kroz statiku, kroz dinamiku, kroz razne vežbe. Tako da evo, dobro ću pomoći moje kolege. Evo, koji su naših kolega, Mladen i Miloša, koji momci redovno vežbaju, rade, napreduju i vrlo su ovako zadovoljni tim efektima koje postižu. Prvenstveno svojom stabilnošću i sigurnošću, ja sam isto prikazati neke te osnovne teste, ali potrebno je koliko su stabilni. Praktično imaju utisak da niko ne može pomeriti, ništa ne može da ih praktično da im naruši tu njihovu stabilnost. Međutim, evo, jedna gospođa prođe onako, prošete i služi. Ajde, tu ću raditi i ovaj mali gospodin. Praktično, vidjet ćete da vidite lakoćom će to raditi. On samo najzred mahne rukama, zapravo njegove ekstenzije kija prolazi daleko kroz zemlju, ima veliko široko pruženje kija, evo koje vidite jednu varijantu upraviti, praktično i pozicije nazad. Da ih tako lagano baci, može zaista sa jakom meditacijom i kolega će prikazati, iako su mu ruke fiksirane, da je to nije nikakva prepreka ako ima dovoljno meditacije. Ovo sve može da se radi, znači provera širine dometa naše meditacije uz stabilan centar i uz komplikovanje vežbe. Sad će koleginice to pokazati u aerodinamici. U slučaju da koleginica nešto ne uradi dobro, zato se testira što vreme da... Super, pokazala je to i šta bude, kako ne. Samo testirati to što radimo. Znači da bi realno to uvežbavali. A Jelena će nam prikazati istove vežbe, ali kad i ona kao autori, kao nosilac akcije, ima još veću dinamiku, promjenu pravca kretanja. I ovo je bitno razvijenje isto širine, ekstenzijke po bočnim pravcima, znači stabilnost i bočnim pravcima. Praktično treba da dobijemo sferno pružanje ekstenzijke u svim pravcima. I ovdje na kraju će vidjeti kako će praktično kod dvojeg jakih kolega lakoćom baciti u kretanje upravo korišćenjem ovih principa. A jedna koleginica koja ovdje spada kod nas u krupnije i veće, kao što vidite, Zorica će prikazati svoje ide u seizi, u tom standardnom japanskom sebi, gde je potrebno da širiram svoje meditacije, sve ove uke obuhvati od njih napravi praktično jednu uka i zajedničko dejstvo, jedino na taj način će uspjeti da uradi ovaj test koji vidite prilično jasno. Isto to će nam prikazati i u turskom sedu. A koliko snage njoj za to treba vidjeti po izrazu njenog lica. To je bio prikaz meditacije. Snaga jednog udarca direktno zavisi od mase i brzine, a brzina zavisi praktično od stepena relaksacije, dok je masa fiksna. Međutim, stvarna efikasnost jednog udarca zavisi od širine našeg sagledavanja i preciznosti tog istog sagledavanja. Znači, od dometa meditacije, što smo vidjeli malo prije jako bitno,
i preciznosti fokusiranja. Hvala pogledajte. Kontrola ovakvih napada zahteva omnikontaktni rad, znači praktično povezivanje svih tih napada različitih u jedan i stalna kontrola istovremeno. Znači, praktično ovaj omnikontaktni rad se kod nas vežba na više načina i sada ćete vidjeti prikaz omnikontaktnog rada, još jednom kroz rad pojačanih testova, kroz rad parternih tehnika i kroz rad džiu-baze, to je jedna forma slobodnog.
Sada ćete vidjeti jednu tačku koja praktično u sebi ujedinjuje veliku većinu toga što radimo na kulturi i tako da ćete vidjeti pored tehnike telom i rad tehnika sa jako različitim brojem rekvizita. Ti najrazličitiji rekviziti nam služe u stvari da bismo u životu naučili što je efikasnije da se snalazimo sa nekim raznim načinima i da ih koristimo s tehnika. Da, evo vidite, kolegi upravo iznose razne rekvizite. Pored toga što ovladavamo time da steknemo doživlje da su oni prirodni produžetak našeg tela, da praktično ih stalno potom koristimo. Još jedna stvar je posebno kod rada sa oštrim rekvizitima, koji u radu zahtevaju izuzetnu dobru kontrolu radi naravno održavanja bezbednosti tokom rada. Praktično mi ne vežbamo to zbog toga što očekujemo da će nas neko na ulici napasti sa ih nošnim rekvizitom. Kod duše u zadnje vreme se nam često razvije na ulici, ali suština rada sa oštrim rekvizitima je praktično u tome što ti oštri rekviziti praktično predstavljaju jake argumente koji su nekad protiv nas, kada im moramo naučiti kako da ih iskontrolišemo, a nekada mi jednostavno smo u situaciji da imamo u svojim rukama te jake argumente koje praktično treba što efikasnije upotrebiti. I sada ćete, kao što je Vladanović rekao, vidjeti jedan kraći prikaz naše delatnosti koji će obuhvatiti i tehnike telom i rad sa rekvizitima, a uz kompoziciju u koncertu D-duru od Moltera sa stavljajima Allegro, Adagio i Allegro, a u izvođenju združenih kamernih orkestara Budimpešte, Karlsruhea i Novog Sada pod dirigenskom palicom Ranulfa Friedricha, a i sa izvanrednim solistom Nenadom Markovićem na piccolo tubi. Uživajte!
da vam je posle ove uvodne priče prikaza testova, prikaza fokusiranja, meditacije i na kraju ove, kažem, celokupne prezentacije naše delatnosti, malo jasnije šta je to što mi ovde radimo. Još jedan vrlo bitan aspekt ovog rada jeste da sve ovo što ovde uvežbamo koristimo praktično da se kreativno izrazimo i to praktično kao sredstvo jedne umetničke prezentacije možemo da iskoristimo. Tako da ćete u nastavku videti umetnički deo ove današnje prezentacije. Da, a za početak ćete vidjeti jednu veliku grupu koja je inače cijelo leto vežbala zajedno na sajmištu. Poželeli su stvari da vam prikažu kako oni vežbaju uz muziku i to će biti jedan jazz kanta uz pratnju kompozicije Perfect Day od Milesa Davisa.
Ovi uvodi dosadni minuta malo na akciju. Tu je ta. Čeki, pomoć! Ove, kokice. Nema tu scenariju. Kako nema? Pa to imam scenariju. Ko gleda ovaj film? Ja imam što? Ne znam čući što treba to. Ne, u pojma ja sam se dešava. Ko ste gledali ovaj film, da nas to čudo je. Kod nas oglasno šef preskočili u Ništa ne bio, jedno kad nas je šef poslao, ništa. Da li je ovo gledalo? Ja nemam ništa. Šefe, pa ja nisam... Pogledam moj dio gdje ja vas sve šaljem točem, dobro su. Pa u pojma ja što smo mi sad... Uopšte da znam što ustavim. Ne znam pojma. Ovo nije ono. Znaš šta, ja neću više ne glumim. Sve se. Ja se nemam sad u ovom i on... Nema se ne vidjeti, nema. Sedi ti odgovori, nema veze. Da. Nema šta da nema. Sad ćete vidjeti još jednu tačku. Praktično će
vam Andreja i Vlada prikazati kako su oni kroz vežbanje došli do neke zajedničke saradnje i prevazišli neke probleme koji su imali pre toga. Tačno će pratiti kompozicija Na lepom plavom Dunavu od Johana Straussa. karatea, kendoa, jaidoa i aikidoa, prikazati vještinu rada sa štapom od 2 metra, kobudo vo vazu. U okviru ove tačke prikazat će i rad kate, praktično rad sa zamišljenim kukevom i rad spajka, kobudo vo vazu.
Već smo pomenuli taktiku kao jedna od ključnih stvari u okviru bavljanja procedurive ekipe. Praktično to je veština korelativnog upravljanja po zajedničkoj koncepciji gde učestvuje više ljudi, znači imamo ekipu koja zajedno radi. Na trenicima taktika mi praktično vežbamo to povezivanje na bazi vremensko-prostorne sinkronizacije. Praktično na bazi tog povezivanja mi dolazimo do toga da zadovoljavajući potrebe svih učesnika i praktične mogućnosti svih učesnika dođemo do toga da prilikom realizacije tog zajedničkog cilja imamo efekte koji nisu samo prost zbir efekata koje je svaki doprinos svakog učesnika, nego praktično to sve dosta umnoženo, to je multiplicirano. Znači, ukupan efekt je daleko veći nego pojedinačni zbir svih učesnika. Kod nas se Tate Kiho vežba po svim terminima, a naš instruktor za Tate Kiho je majstor Trojkila 8. dan, Božidarka Marković i Darija, koji sa nama, pa će i Tate Kiho. Sada će vam Tate Kiho ekipa izvesti revijalnu Cuki Furi Undano kartu drvenim nožem uz kompoziciju Bamboleo od Gypsy Kingsa, a u izvođenju fantastičnog orkestra Jamesa Lasta.
sada ostati na treningu ili doći bilo koje nedelje od 15:06 ovdje u Partizan 2. Znači, treninci za početni krug su od 15:06 do 15:08 nedeljom. Za početak, a posle imate već 2 dodatna termina sredom i petkom smo užbavani, znači 3 puta nedeljno su treninzi. A u okviru ove škole imamo i termine za rad sa decom, znači školu za decu, koja funkcioniše subotom prepodne od 9 do pola 11 i utorkom od 5 do 7. Znači 2 puta nedeljno su treninzi za decu. Hvala što ste bili i ušli u našu prezentaciju. Imamo, kao što imamo školu za decu, imamo i deo škole za stare osobe, znači koji imaju i mogu da imaju neke veće zdravstvene probleme ili su nepokretni, znači baš izdvojeno to Shiori Aikido, znači za rad sa starim osobama baš. Tako da ako znate nekoga, ako želite da se na taj način priključi radu, također može, bez ikakvih problema, to je rad prilagođen njima, neće naravno, mi ćemo ih bacati ovako kod naše kolege po stručnjačama, ali se isto radi suštinski, a profesor može znači... Jedini fizički zahtjev za rad sa starim osobama je da može da sedi i da može da jednu ruku pokreće. To je dovoljno da može sve da radi što je problem. I da može da dođe na trening. Naravno da može da dođe, to je osnovna stvar. Treba to već resite to tvojim dedama, bakama, komšinicama i tako dalje. Da, i još bi samo to smo zaboravili, ako neko od vas ima neko pitanje, slobodno može da pita bilo šta što vas interesuje. Ne znam za ovo što ste vidjeli ili generalno za organizaciju rada, za bilo šta. A kažem što je Vlada već pomenuo, znači mi sad ćemo samo malo kratku pauzu napraviti, ali redovni trening večerni kreće u 15:06, pa se možete i već večeras priključiti. Ako nema pitanja, hvala još.